Shamadi dekasang along CM Iematum keng open karlu putak tiwari sotum ningkang samsi kecepaklan. Dhansari constituency along kaching thurasai nangklem pinang jipusi DYA tum kehang. Karbi Khayang Bong Army Havaldar ke mancheng karitang rup sing rok parahem an Karbi long life ke paledam. Kardom pini Karbi long life Adap Abirta long pen nili samijur bon kilingpi. Nonarjui thap birtang ton pen. Nijang Karbi long Amri constituency ke parlo umswayang kang amsai pinung arong long kedam tang preni phain ko raporni local MAC Dominic Uping Maslai pen ke Japon tiwari sumaratum kachepa chonga dimate Shamadi de kasang hemkang thiralong CM Iematum keng open karlu puthak hadake do tiwari sotum ningduk chepaklang ponsi dia chohang nang jipusi kehang padupo Alang li tumpen phirang ke tuma thengno kaning che tengke ahok lo CM EM lapen kacho phalu hi tumke thangnara ke chok cheve athelang li tum tiwa khai phuthak arona tang choklim kachini ne saide bonsatame MSC Uping Maslai ke arong binong ke lada khale labangso amsai pinung pensi bihek pen thedinglo bonta alang li ko somsi kachetene dat pen aluhi maluhi tumpen labangso tiwari somaratum kachepa chonga dimate Shamadi dekasang hemkang thiralong keng open pen karlu ke Japon dera banke nilitum tiwara tum ningduklo pusi ningjerindi je joakali amar Karbi autonomous councilor CEM aru logote বহুত সকল আইছিলে আৰু লগতে আমাৰ লোকেল MSC আছে তেখেত সকলে আয়া আমসাই বিনিঙত এটা ৰাস্তাটো ওপেনিং কৰি হিয়তে আহি গাড়ীত আহি নামি হিয়তে জুতা স্যান্ডেল লৈ ডেকাসঙত উঠিছিলে ইতিমধ্যে আমি সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হৈ আছে ফটোবিলাক এটো আমি সবে দেখিছো কিন্তু তেখেত সকলে বহুত আমাৰ তিৱা জাতিক বহুত দুখ লগাইছে এটো বুলি মই ভাবো কাৰণ আমাৰ পৰম্পৰাগত এটো ঐতিহাসিক আমি পূৰ্বপুৰুষ সকলৰ পৰাই আমি এই ছামাদি খনত আমি কোনো স্যান্ডেল একো নুঠাও ঠিক হেদৰে জুৱাকালিহে আমি দেখিলো যে আমাৰ ছামাদি খনত স্যান্ডেল পিন্ধি জুতা পিন্ধি নুখলাকৈ হিয়তে উঠি ফটোটো ললে তাৰ পিছত ফেসবুকত আপলোড কৰিলে তেতিয়া আমাৰ ৰাইজে তিৱা ৰাইজে দেখা পাই বহুত দুখ পাইছে কাৰণ হয়তো CEM বা MLA তেখেত সকলে নাজানিব পাৰে কিন্তু আমাৰ লোকেল MSC আমাৰ মাছলাই ডাঙৰীয়া লগত আছে তেখেতেটো সম্পূৰ্ণ যে ছামাদিখনত কি কৰিব লাগে কি হয় কি নহয় তেখেতে সম্পূৰ্ণ জানে হয়ও Lapuson pulote local MSC bang tiwa khai phan aman pipe pen kelang remasonsi klang dak loputa tiwa risoi jangatum ningje ponsi dia chohang nangji pusi kehang padupon Chinthong pen himari rong par Karbiang live Dhansari Havaralong Tovar Melang Pentanglok Kachari Hem He Hui Non Puta Kemisen Ka Vedera Jok Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hanga Hin Pen Nangklem Pinang Jipusi Dhansari Youth Association Atu Phirangkia Mailong Pen Kachini Ripadupon Dhansari Youth Association Amai Phu Jirjar Hansi Pen Chapon Linsi Aria Sangho Tumchok Chak Kedam Tang Prini Phain Kora Trokani District Press Club of Karbianglong Sa Hemalong Phirangkia Mai Padupon Mangso Phirangkia Mailong Mai Phu Jirjar Hansi Kanija Tenke Dhansari constituency ke pardo Hapjan Daldali Pendanglok Prek Chamadimalong Nonpu Anta Kemisen Lukachare Hem Lapen Lang Me Towar Kemisen Agarsa Wait Pusi Ninjepon Kichengsi Labangke Education ahin mate Dhansari Ala Lapu Landam na apa Hapjan adat mate Birla pe Rambimpla adat yaitu school mission awe mate high school awe Pasi hall that upper Hapjan along ME school do pasu ME school abang upgrade naing mate high school an KCC pen KAC pen upgrade nangji apen thuke dorduli angkang da latum tame arleng side lapen ke da ka charlie aphan kisung teknik lasidak isi high school do mate semi golf school do also semi golf school bang provincialized pon sirak nangji bojaran kepale aphan towar krong ni do ekro bang ke dak difu to dordoli mate
ki krong flut jum control road ahin pen ponangji labang ki newly construction claim vek nang po la pen thu bang ke dak di fu pen Dhonsiri railway junction san Islam bom atowar la patang sirak nangji pus Lasona taxi alang likaning jetu ke habjana long Mesen Golf School pen daldali hawaralong simi golf pen puthot golf kapaman chia phan anparta diphu pen daldali dhansari ke le thora to warla pen railway station se tame Mesen pen nasalam pinangji puta CM tuliram rong hanga phan kachuni ri padu ponsi golf ta sai ke klem bom asai do an se tame prabchin pen kapatang lap chia phan si chuni ri pon lo puta pandak pon News report Longsodar Inti Karbi Anglong Live. Phuloni constituency ke parlopon sarthe rong phara rong mekar kaditang rup sing rong phar alanglike Karbia khang bongpen army hawaldar ke man chenga bang phulo Kalitang Rupsing Rong Phara Puthak Rada Thengnu Kapaklang Ponche Phanpura Karbi Anglong Life Hin Pen Aheman Paledamsi Achor Karji Rong Pipi Pen Chingki Chithanda Langi Tha Bangso Mohor ke ban uajok kelang penang litum kapang thek sumkrung tahai Bangso Mohor lake Phuluni constituency ke parlo sarthe rong phar arong amekar lapen Karbia khang bongpen army hawaldar ke mantun chenga bangphu Kalitang Rupsing Rong Phar Hawaldar Kalitang Rupsing Rong Phar so polake Karbi Anglong alu nongnam ka chethang klong cheparjan bangphu Raju Rong Phar asar buralo Lasi Karbi Anglong Life hin pen kai ke kapur ipon bom rat kachini ne pin pinason Karbi Anglong arara thengnu kewan pije phanpura Kalitang Rupsing Rong Phar hemalongan humri damsi achor kaji rong pipi pen chingki chithan padoda Kardom Karbi Anglong Life kelang ratum doan pinil dum Karbi Anglong Life pen ladak isiat kenang soda Abirta nil tum Karbi Anglong Life kelang ratum pachini pon kangtung mangelalo non elitung ke do mangke sathe rong phara rong sidolo ladak sathe rong phara rong amekar Kalitang inut army along kedun cheng lo la bangso hawar pen la penang ananing kan alangli hadak dudun det pen retire der pisi alangli non bangke avelo la se alangli achordo alangli tum komentu ningkan si hadak ki dudun ma pen la bangso Indian Army long konana si alangli posting ma la pen la daga hawar pen ke alangli hello army kedun cheng la se alang litum non koson si ke doma la pang so puthak ni litum Karbi Anglong Life kelang ratum han pachini poni tu ma lalo Hawaldar Kalitang Rupsing Rong Phar kidam tang Pharukre sir kebra phoning kan arisua kai hutsi army Hawaldar Karbia khang bongpen ke mandun chenga bang phulo mana ke voluntary retirement andelo pini ron bi ne dudunang nebo dudunang di tasu kala joy bangla ron hut hadi mane Indo Bangladesh joy bangla ron joy bangla dun populo mas api bangke dun tunang di dalo dun popujal he dun populo ma dun tunang ne dalo ante non ke alang li manga velos tame nang litum ke rengdog ring ni ke cholong ver ji phan kopilo nang tum ke la alang li amen pen kopini army pen kopini retirement tangka pite pension tangka kasi to bom asal ngapreke sakuri bakuri somar panta long te dalo la pension sia sasap tu bom pension bang long bom le pension bang long bom ade la bangso atangka pension guna lo ken chenam ne dak ala sainik office long dak beng no sen le ta alu pidin ne chi pidam nang ge soinik burlo soinik burlong si pidam nang ver la la soinik burlong ti dam nang ko non ke pension kon long ne non pension ke 10,000 ante loan pi ni ke long le ma la army tum pen loan pi ni na loan dan long lo ta rai lak an lo long di Citu bom, en bom lo batah ini lo ke et. Ada army tu ben ko pilo awar sai kang hon non pini nagera pini son ke. Ave lo non ke perang bang ke nang pothai bom he 1,000 2,000 nang pothai non bang ave lo kan thong kep an lumati jo. Nang ke ave. Non ya officer tu nang humri re ma. Ke de nang ke kita dam de lo mane ki dam ja kam sa de lo beng su so bang lumati. Pension ka do ta. Aksi je en dam bom lo. Kalitang Rupsing Rong Phar methanga hemarit che obu plapen amethanga pranchi thon rut pen dera phan ka che song pe phutha Karbi Anglong Life hin pen sedame Kalitang Rupsing Rong Phar lapen ahema sormate apiso aso tuma phan amta kardom pajir ponlo
Dena rong pen Bikrom Teron Karbi Anglong Live. Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo Koilamati pastore rangkang Monduli Krehiniang mong Kasumari Monduli Artaningkaning ko rapon ng choksi kiram tang pre ni phaing ko ra trokarni ruptali na singkan talon pon. Bangso Kasumari Presbyterian Monduli ke singpon chengaki kiram tang ningkan pharo krisir kebra trokaningkan Monduli asar huring tiere dengpensi Rongdo preaching station pomen irponsi pathirdo. Kidam tang pharo krisir kebra trokaning kan pen pining an ningkaning ko report anang choksi kidam tang prini phai ko trokani bangke ruptali na sengkan mate ruptali na rani talon pon pining ruptali na sengkan katalon pon ahu jubilialong ekang pupon Koilamati pastorate long pastor Reverend Samuel Lalmuan Pui Pachua hinpen arname hirjumi ke longja phanpura towar sudingan ta hempusi ephan erapu Isia Samuel ang deng pi trok siang deng so krehini lang ponsi arna mardom pen ruptali na long e impu pon. Di Mandali along mate KPC Mandali along pen nangatoy do pitoring ti Mandali asar pen no nasi ako alang like ke zabang pupen jok sa ako mithang Mandali pen ako akenang ji pupen jok mai pialong hangsi ako presbytery along an pilisi api nili ekdesita Bangso Kasumari Mandali along Keza Punja Pan ate Rutaya Pan Pura Nelly Pansi Mandali asar Hingwailo Lasi Nelly ha Selong Madanating Mandali Presbytery along si Orden Nape napitu ko innovet ke une chodi ku penjo Mandali asar kamra rong pia pansi ako bat pontulo napen Orden tulo Lasi non amat laki ni tum Kasumari Mandali tu Mandali asar bahini si ini an kaning koi rapho kitele long ko anam phandro rab lo ne si nili tum Kasumari Mandali ani mali tum sitame kija tum anke nali tum hem rab lo non bang ke nili kija bang kali sitame nali tum bong ba nali tum long nang lagi thandung lo Kasumari Mandali ini an ke ningkaning koi rapho le nasi anang thandung lo rab lo la pen ang so ju beli phan si tamen ni tum makang hon pen man long lo Ruptalin talona mailong Kasuri Monduli asar huring tipen kacharipon bangso mailong Koilamati Longri Pastor Reverend Samuel Lalmuan Pui Pachua hinpensi Jumesen arna malam thanpon Koilamati pen Samsoning ti Karbi Anglong Live. Kidam tang chitini pipe clear ni Delhi ki mialong monsa malam don ka chetok hele ke otsong trokatuma phan kidam tang preni phain ko ra trokani rongmong velong kangthum karni lapen karchu sai padupon Kidam tang preni phain ko ra phorni rongmong velong Karbi Student and Youth Front lapen socheng thenta Development Council atum pathirpi ponsi song trok monsa malam don ka chetok asongja potuma phan kangthum karni ajai mekding pon Bangso mailong sarphu kibi ki thetum chetong donsi pangrum pet bangsuri ki thom so sera ratum chetong donsi arong chipidu Pinpur ponme kidam tang preni phai cleaner kebanita Karbi Anglong Autonomous Council kerapen em kachirong pipi pathir piposi socheng thenta hawaralong BJP mass joining amai kapadu ponahuta song truck risim ke ora song atuma phan karchu asai kideng pontanglo La Somtotsi kidam tang preni phain ko rapporni sidame socheng thenta Development Council apen Karbi Student and Youth Front atum pathir piponsi la pusona mai kapadu pontu koke mangudun meme Athela pusona sai nahoka constituency longta isivera mai longni longthom kapadu ponke thekdum long lelang pusi cherok tok aratum chithanpon Abirta ke longduna tenke non ke bangji MEC election ahut SDC pen KSYF atum pen kapreka bang phophan BJP pen ticket ke hang pidun je phansi kachisik puta Abirta ridun lo
Jithan pon me kidam tang BJP mass joining amai kapado ponahut armu kache tong dun ke bang pharo poliso se chot sidu bonta preni phain ko rap corni kapado pona mai long bangke bang suri ke thom so seral tun kache tong dun ke thek dun loga teng pulote ke dubom IMAC em kache rong pipia phan aning kache theka ve tum anke socheng dhanta development council pen karbi student and youth fund tun ke pha mai long si chetu dun laplu puta birta na pali labang so mai long aluhiaman pen em barim mohen bil pen KPLT M pen mensing kram sa tum chetong dun kata kali ni tempat song trok pen karjo mai si kini tidak musim karjo mai si kini yang cetong dulu ngerong parking lo he soseng dhanta arah depan kini cetekong lo nili 2008 pen nili kart lo pen kini atau bagai ini tum cetong lo kan tang lock sampai sampai cetong cetong karjo mai kini kar News Text Report Karbiano Live. APHC Dhansari MSC Constituency Committee tum chingrum si pre-define ko ratrok ani yang sam por phai phomalom dipu rong mirdan to war krong thom ka che tolong ka che song sai kedeng pon Kiram tang chiti ni phai clear ni song trok hele ke oda song tum pen Assam Sarkar la pen Bharat Sarkar tumang pong lamdon ka che tolong Karbi Anglong mate 6 schedule long ri Jasmet close 2.3 long ke jong pon Karbi Anglong Autonomous Council ki le galong in hoit ke pa bang ke kadu ka ve khai phan kang pu pon dang bang ke chedon undi la pen prapjin pen paprai vek nang ji pusi ka che song long kataram patupon Munthi da me Karbi Anglong Autonomous Council CN Tuliram Ronghangapan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapin khara tengsi bangso close 2.3 ke monsa malam donalong dipon ko Lasinang lipan CM nang kipaman ke Karbi Anglong arara tuma matang ke ang tampen ke bang akeng sang asu tum lokusi karju padupo Karbi Anglong arara tuma kenang jia bangke bipon presi akenang kave laben khaya phan kapano hokte jia bangsi Gibipon turong abangke koidon thekte lapen prapchin pen bangso close 2.3 paprai panang ji pusi APHC Dhansari mai pu sipson hanse pen chipon Tri along ke tok che Karbi Anglong aprang pen kangkir het adim 6 schedule area long jok keng sang aso tum phan ladak along ki thorjia phan election ka chi contest phan jakong ki pipon ave lapen toar ki pipon ave sitame non lasu 2021 IMOS alam don along 2.3 close 2.3 along ke tokpon open for all 10 seat like kopi phano Karbi Anglong aso itum Karbi atum dong ke hang ma laso open for all mate Karbi Anglong along kidu akeng sang aso tum tong laso 2.3 mate open for all ba ke hang lo jok ta ke hang bang thelong le lapu pulotang de kopia posi piniani mon samalong ke wang jia hut pula song trok atum ke wang hut laso a 2.3 ke jok dun chok pen lapuan set Karbi Anglong ara ta phan hor pa chudu to laso alam the CM Tuliram Ronghang ke hai phan arjuing tung lapen thu Himonto Biswa Sarma Chief Minister Assam malang liga chuning ria teng pensi CM Tuliram Ronghang la MOS along close 2.3 jok dun chok pulotang te alang li Himonto Biswa Sarma phansi ke claim pima mati Karbi Anglong ara ta phansi ke claim pilo News Report long sudarinti Karbi Anglong Live Tangte pinya daba Abirta ke lapon si kang tonik lo tumi thang me kardon